Danas ćemo pričati o traktorima popularnim na ovom području Banja Luka, Gradiška, Čelinac, ali i širom bivše Jugoslavije. To su bili traktori Zetor i IMT. Inače, sam naziv ovog uređaja traktor potiče od latinske riječi trahere, što u prijevodu znači vući, to jest povući. Prva zabilježena upotreba riječi traktor datira iz 1896. godine u značenju motor ili vozilo za vuču vagona ili plugova, a od ranijeg izraza vučni motor iz 1859. godine. Recimo u Velikoj Britaniji, Irskoj, Australiji, Indiji, Španiji, Argentini, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, znači svim zemljama na području bivše Jugoslavije i u većini europskih zemalja pod riječju traktor podrazumijeva se u stvari farmerski ili poljoprivredni traktor. Dok recimo u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanadi pod riječju traktor može da se podrazumijeva i kamion sa prikolicom ili veliki kamion koji mi nazivamo šleper. Znači nije svugdje značajna upotreba riječi traktor, postoje određene razlike. Traktor je inženjersko vozilo posebno dizajnirano da isporuči veliki vučni napor ili obratni moment pri malim brzinama. Za potrebe vuče, prikolice ili mašina kao što su one koje se koriste u poljoprivredi, rudarstvu ili građevinarstvu. Najčešće danas se termin traktor koristi za opisivanje poljoprivrednog vozila koje obezbjeđuje snagu i vuču za mehanizaciju poljoprivrednih zadataka, posebno i prije svega obrade zemljišta, a sada i mnogih drugih. Poljoprivredne mašine se mogu vući iza ili montirati na traktor, a traktor može da obezbijedi i izvor energije ako je mašina mehanizovana. Zetor je češka kompanija za proizvodnju poljoprivrednih mašina, odnosno prvenstveno traktora i pripadajućih priključaka. Nastala je 1946. godine. Naime, ime Zetor je nastalo tako što je češka, a tada čehoslovačka kompanija za proizvodnju oružja Zbrojovka 1946. godine napravila prvi traktor. Znači tom prvom traktoru je trebalo dati odgovarajuće ime, a to ime je smislio Rostislav Sapak. On je inače bio član vjerojatno tadašnjeg čehoslovačkog ekonomskog foruma ili nekog sekretarijata za planiranje ekonomskih poslova i on je smislio ime Zetor. Tako što je uzeo prvo slovo od imena Zbrojovka, slovo Z. To se slovo Z speluje ili čita kao Z. Zatim je od naziva traktor uzeo nastavak OR, znači OR, i dodao na to Z. Tako je nastalo ime Zetor, koje znamo te traktore i danas. Također postoji još jedna teorija prema kojoj se na češkom jeziku traktor kaže zemedelski traktor. Zemedelski to bi značilo za obrađivanje zemlje. Zemlja, a delski rad, djelo, znači obrađivanje zemlje, traktor za obrađivanje zemlje. Pa tako ako uzmemo početna slova toga ZE i dodamo od traktor tor, dobijamo Zetor. To je jedno od tumačenja nastanka imena Zetor. Ako postoji neko ako zna drugačije tumačenje ili istorijat, i to je dozvoljeno. U principu se uzima ono kao prvo da je to Sapak smislio to ime i da je do dan danas ostao taj naziv Zetor. Dobar dan, Sami Čabanović, Čelinac, mehaničar, bavim se traktorima. Se vi bavite ovim? Pa 20 i nešto godina. I otac mi se bavio s ovim i... Znači tradicija to već podliježe? Da. I otac mi se bavio s ovim traktorima, radio održavanje, rad, servisiranje. Evo je jedan traktor Zetor koji boli glava. PRS 211, 92. godina.
Koliko ima konjskih snaga? 52, 11, to je 50 konjskih snaga. To je Zetor, obični, klasični, nema prednje vuče, duple, obični, klasika. Ima dosta mana, za naše područje ljudi ga koriste, ali nije se pokazao nešto. Je li bolji on ili IMT? Ma IMT je gospodin za ovo. Što je bolji IMT? I zbog dijelova, i zbog održavanja, i zbog snage, i zbog svega, za naše područje, ovdje Čelinac, IMT se pokazao poprilično dobro. Ovi Zetor slabo, nisu nešto pokazao, puno dosta kvarova, ima i dosta mana. Zetor sam navodi da su njihovi traktori jednostavni za rukovanje, laki za održavanje i da ih krasi dugi vijek upotrebe i korištenja. I u tom smislu, bez obzira što recimo naš majstor Šnovanović nije nešto zadovoljan i oduševljen tim traktorima, oni su ipak ovdje na ovim našim prostorima stekli veliku popularnost i danas se koriste upravo zbog tih svojih karakteristika. Šta mu se kvari najviše? Mjenjač, hidrolika, košice. Što se tiče motora, nisu loši, Zetorno dobro su odrađen, ali ovo ostalo je sve to loše. Prva 2 ili 3 broja u Zetorovim oznakama označavaju približan broj konjskih snaga. Tako, na primjer, traktor 5211, on ima 45,9 konjskih snaga. Ovaj traktor je proizvođen u periodu od 1985. do 1992. godine i prema podacima sa jednog sajta koji, da kažem, ne moraju biti 100% tačni, ali koji se bavi prikupljanjem podataka o traktorima, njihovim tehničkim karakteristikama i o cijenama tamo gdje je moguće saznati cijenu, Zetorov 5211 je 1992. godine koštao $12.000. Šta radite sad na ovom? Šta popravljate? Na ovom je trenutno rađen prvi trap. Piksovane čaure, srednje kolijevke, srednji bolcin, rukavci. Ima još nešto tu, neki sitnica, neke instalacije, još pokopčat po njemu. I to je što se tiče ovog traktora. A da mi recite kako je za dijelove za ovaj traktor? Dostupni su, ima dijelova. Brankom dole, prijedežno brankom dole u Trnu. On je distributer za Zetora, po njih se može naći dijelovati svi. Ima još ovih malo sitnih prodavnica, može se naći dijelova za njih. Dostupni su. Znači nije tako skupljo? Pa ima dosta nekih dijelova koji su čak skuplji od IMT-a. A skuplji znači od IMT-a? Da. Znači teže je malo s njima neko sa IMT-a? Pošto su ovo su jednodijelne glave, 3 klipa je ovaj Zetor, jedna je glava kompletna 200 maraka dođe za njega, a jednodijelna glava za IMT-a za 3 klipa možeš je uzeti za 200 i nešto maraka, 270 za 3 klipa. A ovdje jedna glava 200 maraka, znači 3 glave 600 maraka za ovog Zetora. Znači to je 3 put skuplje skoro. Da. Jedna od karakteristika Zetora je da oni garantuju da imaju sve originalne dijelove za sve svoje proizvedene traktore od 1946. godine do danas. Sada druga je to stvar kako ko nabavlja, gdje se distribuiraju ovi rezervni dijelovi i tako dalje, ali u principu oni na svom sajtu imaju to obavještenje da garantuju da za sve svoje ikada proizvedene traktore imaju sve originalne rezervne dijelove. Kakva mu je unutra kabina, buka i to? Ma, da se ne nasmije Se ne nasmiju, gleda. Ma, ništa je, bolan, ovo nije. Zetor je prvi traktor na svijetu koji je 1970. godina konstruisao zaštitnu kabinu na traktorima. Poslije su takav model zaštitnih kabina preuzeli i drugi proizvođači. Ja ovo ne volim, ovi traktori, to je to. Radim ja to sve, ali nije se pokazali zdravo. Nepregledan je,
To za šume nije Duplaci, ovi zetori nekako se pokažu u šumu, duplaci. A gdje mi reci što znači duplak to? To je sa duplom vučom, prednja vuča, duplak. Samo što ima razlike, ima deblja i tanka prednja vuča. To je sad malo mehanički. Mehanički, aha. Da, to je već. Ima je koje su s tankom vučom, to brzo crkavaju. Od tereta, jel? Ma da, uključuju ga previše i onda to crkava. 3000 maraka dođe ta prednja vuča da se odradi. I radiš pola godine i onda opet crkne i opet 3000 maraka i tako. Šta je najteži za traktor? Koji mu je rad najteži? Zavisi ljudi šta radi, pređažno ovdje kod nas radi šum. Izvlačenje, jel? Da, vitlovanje, to šumi i to radi. Opet državno zetore uzmeju zato za šumi. Ovo je joru ona, ali nije to, za njega. A ti dijelovi, priključna oprema isto za njega ima ili nema? Ima, pa sve pašu od IMT-a, priključci isti, IMT i A isti znači može? Isti priključci, isti. Prikolcu moraš kopčati ovako, ne može hidrolikom zakopčati sam sve prikolcu. Tako da ima dosta mane ovaj traktor. A, ima, znači nema tako... On ima pufer ovdje, obično to ko prije, ona konjska kola što se kopčava. Ne je na hidrolici da ti skopčavaš prikolcu, nego ti moraš prikolcu na visinu ovdje naštimat, pa ti dođeš ovdje ubaciš... I ručno ovo samo? Da, ubaciš. A ovo su košnice, kako su košnice? Hidručne košnice koje isto imaju manu ti traktor. Ne, on ima doboš. Doboš? Doboš, ali su to unutra Znam, unutra, da, doboš. U trubama, da. Pa bolje bi bilo da su diskove, a? Pa bolje bi bilo, da, lakše bi bilo. Ili da su napravili mehaničke košnice na ovom traktoru, ko što na IMT-u. Vidimo unutrašnjost, kakva mu je kabina. Na koliko on mora... Koliko mu je predviđeno da radi generalku, koliko sati mogu raditi? Ma to kod nas ne može to odrediti. A ne? Kod nas to narod to vozi volan dok ne crkne. Kad crkne... Dok ne crkne, jel, skroz? Pa ne, dok ne crkne, tad se i radi. Kak, kod nas ne mijenjaju ni ulje, volan, pa barem godišnje jednom trebalo zamijeniti ulje, ni to ne mijenjaju. A znači ne mijenjaju ni to slabo? Ali imao kakvu fabričku specifikaciju da trebalo mu se raditi? A on ima na nekoliko sati, ali to ne, kak. Niko o tom ne vodi računa. Nijedan traktor ovdje koji nas koji udeš za sat ne radi, niti tačan. A nije ni tačan ni radi? Pa kak, nijedan. Pogotovo ti šverce što prodavaju ti traktor, to isključe davno, taj sat isključe davno. A isključe. Taj sat, obrtov mjeri sat i da te proda taj traktor, kaj je radio toliko sati, kaže sam preko čovjeka bio u garaži i ništa radio. A on izderan vam, poderan, ne možeš ga upaliti. Ne možeš ga skrpiti. Čak ima i pepeljaru. Ima. Ima pepeljaru. Da, ako ima kad pušti, da. Da, ako ima da... To je jedino ako se voži, ide na primjer na pijacu sa tim traktorom i tu. Koliko ima brzina on? 5 brzina. Kakav je zim za paljenje? Dobar. Što tiče motora, nije loše odrađen motor. Nije loš motor, jel? Da, motor nije sad urađen loše što se tiče ovih traktora. Klipna je pumpa, znači ta pumpa nikad rijetko skada odi na ovom traktoru. Koja je on pumpa? Evo, ovo je klipna pumpa. To rijetko skada odi na ovim traktorima. Aha, a koja na IMT-u bude? Ba i bude rotacijona, bude ova klipna, zavisi na koje, na primjer na 558 bude rotacijona pumpa, na IMT 539 ima i rotacijona i klipna. A motor ko je proizvođač? Čisto njihov ili? Isto njihov, da. Sa 3 klipa? Da, 3 klipa i 3 glave. Svaki klip ima svoj glav. A, 3 klipa i 3 glave. I to je isto jedna mana ovih motora što nisu stavili jednodijelnu glavu na to. Ali išli su na lakšu varijantu, kad ode jedna glava, skineš jednu glavu. A da, onako morao skidati kad ode... Onako ide komplet. Komplet bi se moralo mi... Samo što ovi motori imaju isto manu. Najprije crkne im ovo, na primjer ovaj 3 klipa, crkne im ova ovdje, zato što protok vode, hlađenja dok dođe do 3. klipa, ova se pregrijala glava. I ova glava pretežno ona crkava na njim traktoru. A ona pretežno? Da. Zato što je najdalja od tamo. Dok oladi vodu, dođe do ove glave, mamo, ona je ugrijana. A ona već pregrijana bude. Zetor, kao i IMT, je doživio poteškoće u svom poslovanju, naročito početkom 90. godina, kada je došlo do pada komunističkih režima, ekonomskih problema i tako dalje, tako da je on danas u vlasništvu kompanije HTC Holdings, inače slovačkog u principu, mislim, investicionog fonda. I dalje je sjedište preduzeća u Brnu
i dalje se bave proizvodnjom traktora i poljoprivredne mehanizacije. Što se tiče IMT-a, tu su nam stvari malo poznatije. Znači, to je skraćenica Industrija mašina i traktora iz Beograda. Zvaničan datum osnivanja IMT-a uzima se kao 1947. godina, kada je formirana centralna livnica. 3 godine poslije dodata su još i odnosno 4 preduzeća iz iste branše i tako je nastao Metalski zavod Aleksandar Ranković. 1954. godine zavod je promijenio ime u Industrija mašina i traktora Beograd ili Novi Beograd. Inače, prvi traktori u IMT-u nastali su nakon dvogodišnjeg intenzivnog ispitivanja i istraživanja tržišta i različitih modela 1953. i 1954. godine. Odlučeno je da se licencira traktor od američke firme Massey Ferguson i na osnovu te licence je proizveden prvi traktor u IMT-u. Motor je također bio licencirani od firme Perkins. IMT-ov 533 je prvi traktor koji je IMT proizveo po licenci Massey Ferguson i taj traktor ima 35 konjskih snaga. Popularno, kao što smo rekli, poznajemo ga kao 33. Drugi traktor 3539 ili 39, on je nešto jači i ima 39 konjskih snaga. Trojka mi zvamo. 33 zove, da. IMT 5. On je najpopularniji, jel da? Pa jes, na ovim područjima, on je 60 i neko godište je urađen taj prvi. 533. I još i danas se radi? Još danas ima i koliko ćeš. Evo, jedan ovdje isto stari, jedan džed ima ga. Ja mislim da je 68. godište, kod da je juče izišli iz tvornice. Massey Ferguson je američka ili kanadsko-američka kompanija za proizvodnju traktora i poljoprivrednih mašina. Originalno porijeklo Fergusona je u stvari iz Velike Britanije, tako da su oni svoje poslovanje iz Velike Britanije preselili dijelom u Kanadu, poslije iz Kanade u Ameriku, pa sada kažemo da je Massey Ferguson u principu američka kompanija. Problem je 533 Engleza. Colovni šaraf. A colov nisu ove... Nisu standardni, no. Nisu standardne. Kad izvrneš šta je šaraf, ti gledaš šta ćeš. Buši u rezu i prav. A to je iz koje godine, znači iz? 62. 64. Znači može se još popraviti radi. Kako da ne? Pa isti klasični je motor ovaj, samo što je promjena imaju isti motor koji i ovi što je radila Rakovca i Srbija. Samo što su Englezi stali colovni šarafi. Da, prema svojim mjerama. Koji je na primjer ključ? 13, to nije 13, nego 12,5. A, 12. Radenko Maksimović. Radenko Maksimović iz Čelinca? Da, selo Opsičko. Selo Opsičko. Znači vi imate dva ova 539-ke? Da. Jesu vaš originalni? Jesu, originalni. Ovo je 86, odmah 2005. A 86, je li nov kupljen? Nije, polovan. A polovan je kupljen, ali je 86. godina proizvodnje? Da. I koliko otprilike on radio? Pa radio je 120 sati. 120 sati? Da. Samo? Samo. Pa ja vidim da je on čist, da je sređen. Je mu rađen generalka? Nije. Nije mu rađena? Nije. I kako vas služi? Dobro, za sada dobro služi. Znači za sada dobro. 86. koliko je to je? 36 godina? Da. I radi dalje? I radi dalje, non stop. Neki smo dan išli kolega orat. Orat s njim? Da, ja i Gogo išli neki dan, petak. A kakav je za oranje? Dobar. Znači dobar je za oranje? Dobar za oranje, orje nema šta.
Za sve ove po ovim selima, brdsko-planinski. Da, brda, ubio se. Nema šta, bolje nek Zetor. Bolji nek Zetor? Bolji nek Zetor. Znači bolji IMT nek Zetor? Bolji, da. Aha, ovo je sve. Šta mu je ovo ovdje? Ovo su mu? To je ručica za dizajn. A za dizajn ovih hidraulike? Hidraulike, da, pogoda. A, pa vi to baš dobro održavate. Jel kvari li se? Ne kvari se za sada. Za sada se ne kvari? Za sada ne kvari. Pa fino izgleda baš. Znači 539 Deluxe, to je onaj od 39 konjskih snaga. Da. Malo jači od 533. Jači, da. Ali inače manevarski isti, jel de? Sve isto. Samo malo jači motor. Samo malo jači motor, jači klipa u njemu. Jači klipovi. Je li motor Rakovca ili je stranac? Rakovca. Rakovca je. I pokazao se dobro ovaj motor? Ovdje smo tu rekli. A potrošnja? Kako ti ja rekao, ne troši puno. Ne troši puno? Ne troši. Sve zavisi od nafte, kako se, gdje sipamo i kakav se. Traktori 533 i 539, oni se proizvode već preko 60 godina i imaju legendaran status na ovim područjima, na prostorima bivše Jugoslavije, na ovim brdsko-planinskim područjima gdje je osnovna karakteristika poljoprivrednih imanja da su to mala i srednja poljoprivredna imanja. Kao što je rekao i ovaj naš majstor Šebanović, postoje čak ti traktori koji još su originalni masijevi, znači Fergusonovi, koji su proizvedeni sa onim Royal mjerama, ali ukoliko se odradi generalni remont motora i ukoliko se pravilno održavaju, oni i danas rade i obavljaju poslove za koje su namijenjeni. Da ga upalimo malo, da čujemo kako radi. Maksimović Milan. Čelinca, selo? Čelinca, selo Opsečko. Jeste vi profesionalni traktorista ili šta? Jesam 50 godina vozim. 50 godina? 50 godina vozim traktor. Čelinačku uopšte sam preoro varan 2 put, 3 put. Znači vi ste profesionalni traktorista? Jesam. Šta ste sve vozili? Vozio sam samo Vog i sam žut laka 75. A IMT-a, jel? IMT-o, da. A, znači za vas IMT zakon? Zakon je IMT. IMT? IMT nema bez toga ništa. Ništa bez IMT-a? Ništa. IMT još da mi je prva vuča, još bolje bio 39-a. 39-a? Da, 39, prvu vuču imaju. Aha, imaju. Imaju. Koliko ste traktora promijenili? Ovo je 8. 8? Da. A, svaka čast. Pa aj nam malo recite ovome, koje godište? Ovo je 2005. Originalno iz IMT-a? Originalno iz IMT-a. Nov uzeo? Nisam ja uzeo čovjek u Gradišku. Ali čovjek nov? Sam ja... Znači za vas je ovaj 539 zakon? Zakon, da. To se održavam ga stalno. Nema da ja nešto polovo meće, ako neki dio ode, odmah menjam sve. Vidi se da ga održavate pravo? Pa održavam dobro, šta ću. I služi vas? Pa služi, evo idem na posao, sad ja sam nagrađen, radim sad građen. To je traktor za naše zemlje najbolje. Ja sam Čelinačku opštinu preorao barem 2. A zgodan je malen okretan, jel? Voda opštan, još. Ona je još okretniji bez kabine, ušao uđe je svađe. Svugdje se može s njim? Svuđe se on je bez kabine, ja uniđe, ovako u obal. Bez problema? Bez ikih problema. A u odnosu na Zetora? Na Zetor plac dobro, samo to je teško održavanje. A teško održavanje? Teško održavanje, njegova guma, ko moja se 4 jebe. Skupe. Skupe gume su? Skupe gume, skup dijelo. Skup dijelo. Ovo je za naše potrebe dosta radim puno. Priključke imam sve. A imate sve priključke? Imam priključke, vrdače, plugove, tanjirače. Sve živo? Sve ima. Kakav je kod oranja? A? Kod oranja kakav je? Dobar. Može? Može, sve. I u stranu? I u stranu, ma da ne može popriko, može izdobalo.
Znači IMT 539. Ja smo kolega Šabanović prava Črnijačku općinu barem 3-4 puta. A Šabanović i vi, jel? Da, ja nisam Šabanović. Znam, ali on vas je bio moj Jaran. Njegov otac, jel? Njegov otac, mi smo rani bili udali. Bili rani, radili s mašinom. Da, bilo nas dosta. Hoće li ovi mlađi raditi? Pa hoće, neki neće. Kao ko? Kako pali. Vidiš, ovo je 558 sa klipnom pumpom, sam ja ugradio skoro. Znači ovo je 558, on je noviji od 533. Da. Sa klipnom pumpom? Sa klipnom pumpom, ovo sam ja ugradio klipnu pumpu, pošto je bilo kod njega rotacija na pumpu. A bila je rotacija na vi ste ugradili klipnu? Da. Ovo je Rakovica motor, koliko vidi. Da, Rakovica. Kakav je ovaj motor se pokazao? Odlično, nepoderivo. Znači pokazao se dobar? Da, samo što sam ja rotacijnu pumpu, meni više mi paše ove klipne pumpe i zato što su bolji. Aha, bolje se pokazalo? Bolje, da, zato i za prljaštinu i za sve je ova pumpa to sve proguta, to je rotacijno se osjetljivo. A rotacijne se osjetljive? Ma, taj sat sam ja dograđivao, poslije stavljao, jebi ga to, pošto nisam ga nikad ni skopčao poslije. A, kojom godište? Ova je 84. 84. godište. To je znači 38. godina. Da. Jel mu rađena generalka? Jednom. Jednom? Da, zato što puno radimo mi sad i puno poljoprivrede. Jel ovaj dobar za oranje? To su traktor za tanjiranje i oranje nemaju vode. Za tanjiranje i oranje? Znači najbolji? Ma nema, to je gospodin. Na ovim područjima našim? Ma gospodin. Brdsko-planinski? Ma gospodin. Ovo je njemu, šta je ovo dole? Ovo je mjenjač? To je mjenjač, a ovo dole spori i brzi, malo. A, spori i brzi. A ovo su mu desno? Desno je lijeva kuća i imamo kvač. I ovdje je kvač. I šta se kvari na ovim traktorima najviše? Zavisi od rada, jel? Ma ja. A ovo ovdje? Gas, ručni. A to je ručni gas, jel on nema nožni gas? Nema. Aha, to je ručni znači gas. Evo ga ima, znači originalna je ova industrija mašina i traktora Beograd. Da vidimo, znači ima i ovdje i priključak. Šta mu je ovo? Plug koji? Plug, to je 12 cola plug, 7, 5, 6. Visoki bio, ali sam ga ja spustio da bude niži. Spušten je bio visoki 12 cola plug, ali sam ga spustio sad da bude niži. Da bude niži. A kako mu radi hidrolika ova? Odlično. Sve mu znači radi ovo. A koje su kod njega košnice u odnosu na ovog Zetora? Mehanički. Mehanički? Jesu bolje od onih doboš? Pa jesu, mada je narod se žali i na prvi 558 za košnice, ali dobro to, kada njega odradi neko pametan ko zna, to može biti dugotrajno. A može dugotrajno biti? Da. A kakav je zim zapaliti? Dobar, ima šta je. Ugriješ ga i... Ma ugriješ da, pod grijačem je da se ne pati, možeš ti njega upaliti i ovako, bez grijača, ali pati se, bolje ga malo... Prednje? Te su prednje sam ja stavio 39 taka mjer, ako njega bude 16,75, a ne. A zadnje? Ove su 14,928, ali mogu i 16 ići na njega. 16,928. A mogu znači. 1988. godine ostvaren je rekord u proizvodnji IMT-a
kada je izrađeno 45.000 traktora i 35.000 mašina, a broj zaposlenih radnika je bio 9.800. A kako je zadijelo za IMT-a, pošto sad IMT više faktički ne postoji, on je privatizovan? Ma da, ali ima sada, ima Indija, ima turska dijela. A, Indija ga je kupla. Pa da. Znači ima i turski dijelo. A valjaju li ti turski dijelo? Ba, zavisi kako koji dio potrefiš. Ima dosta mana i glava, kad kupiš novu glavu, ima koja valja, ne staviš, ne valja. Odeš, zamijeniš, staviš tu drugu, ona je dobra. Znaš, imaju tako da i oni imaju grešaka dosta. Zavisi da ko proizvodi kakav je dio i to. Karike ima čak i njemački, ima i Indija, ima turska, ali sve opet diruje cijena. I koliko vam treba da uradite, recimo, generalkovog motora? Pa ne možeš ti to odrediti tačno, znam zbog čega, zato što kad se ide, nosiš blok, glavu i ovo ide na obradu, zavisi dole koliko su majstori ti dole na obradi, koliko su on opterećeni. Ma da, koliko znaš, onda ti vremenski nemaš tu tačno potrebiti. Ali da je sve, naprijed da odneseš danas, da on obradi danas sutra, znači i motor da sklopiš, barem meni. Trebalo mi 10 do 15 dana, baš, pošto ja motor koji upalim ovdje, pustim sebi da radi ovdje, odradi kod mene i onda tek ja čovjeku predajem taj traktor. Kad odradi kod mene sve, onda ja njim dadnem da vozim. Imam ja isto jedan u 33-ku IMT-a koji sam ugradio na njega 50 smakov motor. Aha. To će biti unikat. Unikat? Hoćemo ga ići vidjeti? Hoćemo. Zato što ovdje u Novčin Čilinac nema takvog traktora. 533 je ovo bio motor. Na koji je ugrađen motor? Od 558. 558, znači jači motor. Jači motor ugrađen na ovaj traktor. Znači to je jedna jedinstvena kombinacija ovdje, je li tako? Šta ste ovo pravili za sebe ili zašto? Ma, za sebe sam ja pravio, a vjerojatno će ići na prodaju. Dok se još ofarba, instalacija uradi, pošto sam sad skinuo i vam hidruku, trebamo vratimo još i... To je traktor koji sam ja već probavao i u oranju i tanjiranju i to je... Kako ste pokazali? Ma to ide malako, to trećom brzom možeš tanjirati sa njim. A, to je možda zato lakša konstrukcija, jači motor. To je lakše, manje gume, lakše sve. Sve mu lakše? Lakše sve. Mada ima tu neki koji dođu pa kaže pucaju polo somne će skidati vam tamo, nije tačno zato što 3 klipa, 1 klip, to mu ne znači ništa. Koliko rekao što da ima konjskih snaga? 558. Pa 50 A 58 ona ima 35? Da. Značajno je jači. Kako da? Značajno je to jači. Od 1955. do 2015. godine u IMT-u je proizvedeno ukupno 780.000 traktora, znači u periodu od 60 godina. Ukoliko uzmemo 1955. godinu kao početak proizvodnje. 2015. godine IMT je faktički proglasio stečaj, odnosno kako bi to rekli na zapadu, proglasio je bankrot. 2018. godine IMT je otkupila, odnosno privatizovala indijska kompanija TAFE. TAFE je treći proizvođač traktora u svijetu, a drugi je proizvođač u Indiji. TAFE je inače skraćenica od Tractors and Farming Equipment. U nekom doslovnom prevodu to bi bilo proizvodnja traktora i opreme za farmere ili za poljoprivredna gazdinstva. TAFE je godinama i decenijama sarađivao sa IMT-om, naročito zbog toga što je i TAFE u Indiji licencirao Fergusonove traktore. Tako da su oni sarađivali u pogledu distribucije dijelova, poslovno-tehničke saradnje i po drugim osnovama. Faktički, TAFE je sada u svom portfoliju objedinio 4 velika imena u oblasti proizvodnje traktora. Tako da su u TAFE-ovom portfoliju sada su Massey Ferguson, TAFE Tractors,
Eicher Tractors i IMT.